Kumariria Major General Badi oire utongoria wa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ ukui ubangi na waki kuma kuri Ngabana Mike Sonko riri nĩrĩo rita rĩa mbere marari hamwe thutha wa President Kenyatta kũgĩa na gĩikaro nao na kũmera no nginya marutithanie wĩra marĩ hamwe. Kwa hivyo ndugu yangu Badi, usinisukume nje, tufanye kazi pamoja. So I would also like to tell Governor Mike Sonko, I'm not pushing him out. We are working together as per your guidance. Kwa hivyo mimi sitaki kusikia hiyo masiasa mingi. Hao namna gani wenzao? Sini hivyo jemedari. Tufanye kazi. Ngabana Sonko ugĩte nĩ arĩthiũrũrũkaga matũra matiganĩte gũthũrima mĩtaratara ya ũthii wa na mbere thutha ũrĩa ĩkũnengerwo General Badi rungu rwa NMS na ũmũthĩ atinda mũkuru kwa Ruben. Angĩkorwo ũrata wake na wa General Badi nĩ ũgũthiĩ na mbere, kaunti ya Nairobi ĩroneka ta gũcokia riri wayo na rĩngĩ yagĩre makĩria. We are doing 6 wards per day. Kuangalia ile miradi ya kaunti mali ilifika ndio tuimalizie, tuilipe na tufanye handing over kwa NMS for official launch. Kwa hivyo leo nimekuja na tumekubaliana kuwa hii miradi tutahand over kwa NMS in the next 14 days. Mweri wa kana mwaka ũyũ, Sonko nĩ augire nĩ egũthiĩ igoti-inĩ gũtetia ũhũthĩri wa ciringi bilioni 15 cia kaunti ya Nairobi nĩ General Badi, no rĩu ningĩ nĩ agarũrĩte ũhoro ũyũ akiuga nĩ mekunanĩra njũng'wa na General Badi na kũrĩana matũ. Lakini baada ya jana hiyo mambo tuliongea vitu ya polish kwa MOU, tukubaliana na ndugu yangu Badi, kesi zote kotini tutazitoa, wananchi waendelee kufanya kupata maendeleo. Ma-MCA a ward cia kaunti ya Nairobi ona maugĩte nĩ mararemagwo nĩ kũruta wĩra rungu rwa ngucanio ya Sonko na NMS, no rĩu nĩ monete gaceneni ga thayũ na ũthii wa na mbere. Ni jambo muhimu sana hii vita ituletee faida, ni kitu ya muhimu sana because sisi kama wananchi haja yetu kama wakristo tunataka hapa chini kwa wananchi. Na hatuwezi pata service delivery iwapo kuna mwanyiko. Going forward, wananchi wa Nairobi kitu wataona sasa ni maendeleo. Hata kama kutakuwa na tofauti hapo mbeleni zitakuwa za kikazi, tutasolve kivyetu na Badi kwa ofisi, tuseme hapa ni sawa, hapa si sawa, hapa ni sawa, hapa si sawa. Wao wafanye miradi, tuwa support, ile account ilibaki pia tufanye, tu support, kwa sababu mimi na Badi hatuko in competition. Haja yetu ni wananchi wa Nairobi vile rais amesema wapate uongozi bora kimaendeleo. Ũhoro wa kũmakania nĩ ũrĩa andũ meyumĩrĩtie na njĩra nene kuona Sonko na makauna mawatho hakuhĩ mothe marĩa magathikĩtwo nĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ma kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19. Sasa nyinyi na nyinyi mnataka gari aje? Rũgendo rũraya rwanjagia na ikinya rĩmwe na nĩ hĩndĩ ũrata ũyũ mwerũ ũrakinyũkĩrio makinya ma mbere, na rĩu kĩrĩa gĩatigara nĩ gweterera kuona ũrĩa ngwatanĩro ĩno ĩgũtwarithio na mbere. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.